Hei, saja Pak. Hai Bu, Iya kau rebut tahu dua. lamar utang do kan? Daong, dang maru utang. Aku lah minta tolong do tuh son. Mau maru utang beda do. Kalau maru utang, taruh keteng ni, liling bisa saya bayar. HP mulu au, adong dah HP ku cuma lagi dang diau, ipotoho do. Biar nuko. Iya mah, tenang mah ho. Gue HP ngadong do, ale cuma berbentuk cabai DP, mau dijual no cabai, taruh keteng na, ipotoho do. Atau maru utang do tuh Astaga, mau maru utang beda dong adikku, ngerti do ho, elo, biar nuko. Jelas sih mal tuh ho. Mulu parkode dang boy holit. Baru anu dang jadi jual ho cabai. Dijamin jadi. Anak kata ya tok kena hargain dah cabai. Son ido sana kaning. Malu jual limo sih ba. Dia maju pajarna. Ah kalapa. O karupu do dang fiction. Beli pakai DP. Dai itu rugi ho. Apalah karupu si 2 biji on. Dok malah baru tak ko. Bang udah kebeda do marutang do na minta tolong. Mulu marutang na aro kepeng ni. 2000 dong aro kepengmu. Bok gayam. Lo tujak ko do. Nah, koko na hubas linay. Bah, lama pa robo, di ma, nabayar ah. Ato sa lama jalo karubo do, sekalian lo menuntut tuho. Ang mo siya. Karubo mo natuari masuk angin do. Dang merde, aci ulu kumalang. Aci betul aku malangi. Pokok naik ko greti mo sonari. Unang pala warga, sodok maning marutak ko siya. Ah, magabusak ko, apala karubo si 2 biji. Ah, dia memang alasan mo do. Sabi mo masuk mo, ano warga, buso ni. Betul do. Mulu lapor ke polisi. Bike jo, mulu lapor ke polisi. Ijual ho karubo na kadolar sa. Buri angkat to. Mulu marjual ako baga-baga ko marjualon. Unang ya ijual ho karubo na busuk nga busuk. Sa pala ho lapor mo to polisi. Una to ijual karubo nga busuk. Dia masuk peng na. Dia mason. Sada na karubo ko gati mo ngura ko lapor no ko. Selnai bet ko sonoli ko tutu lapor ho. Ko lapor daro me puna to. Ah, gabi rugi ya son. Dia son. Dia tuh son. Mata ni on. Do na soro kebeng ni bayana legu alasan na. Amu sih. Saja. Yang marutang dong sih kan? Iya kau rebut tahu dua naik cukup bayar. Langsung ada di marhe pengau. Satu. Ah, parakal do nang ulo biao. Tenang mah ho, oke terakhir marutang. Buru no kebis model hu merti ri nala ni ho. Tapi ho parakal. Tenang mah mola aku cewek kisu terlihat ho. Utung ni bisa suruh piye do. Tenang mah, tenang. Pokok naik ke kuliah tuh ho, anu botari. Anu botari ke kuliah itu. Kuliah do mungara. Nare muncul cewek ini mudo. Bah, pilih humai merengau. Aro sebelum tuh do warung mon. Aro sudah ini hutang. Kurang pala ini hutang bulu tuh sonari. Coba kamu menaruh ke kunimu mabulu say. Emang, isi don. Kenal aja kaleh. Ampun dah bang. Aku tukang bal sering marutang. Oh, letro lepe. Harus oleh. Kenal aja kaleh. Naruh oleh.